Antafo bi ba dwumadie so. Mane Anthony ene Mane Paul. Koda ye de anifraye ewo wo momasem na ya werho. Na dofo amachire do no krenie eye febebre. Ya maami bi wa America. Sa maami we nyame nhira no. Ma Agnes Agemai. Line so for nkwala no na mri obro mo 5,000 no. Ma Agemai baby a wo bi nyame nhira no wa bring 5,000. Fantoni ma provisions ni ade maom de be kana na de maom. E papa ba kon so credit. Your friend Mr. Danso. That's right. They the 500 buy and no pay. E Danso e da wase. Amema de wo ye Holland na enye yi. Ene ye sister Nana ono so US or the Fabram paso. Yensaka Erade Nyankopon sha. Ye nua baabi wo Norway ye frɛ wo Eunice. Odo number jai say me fro ba wo number na me frɛ mba. Enti minim ti ewie show na be frɛ reception for na meka kire wo me say wo mfa me number ma. Na wa frɛ na nso mo bia opese o de boa no o de aboa mo me mo aboa ye ho Bible say yenso aye ho ne soa ebia obi wo ho a wo che na de a we de otum say genuinely omo ohaw mu na saa no na wonyame nhira nso eya na ewu mu tiniema ye osoro nkai mo ni bra esim amen. Case number 1, Dorothy Odro oye complainant. I know fra oba e takrade enra wa medu ntem ti e pe baabi ma ne dai enene abegina court you kwa order in court Auntie Dorothy. Yes Pacho ma one so why Pacho oba mi show you so am Bible Quran bodu ya snap bi focus ya dey na pe Pacho me pe Bible yo ko yan sorry Pacho. Let me commit this myself. They will break it. Where jai? Inja and me break it. Sorry, you see me break you for Bible no. Bodi aya me. Amen. Dorothy. Fadi account to aso. Me cry Bible. You cry Bible. Sasa ma me beken. Sasa ma me beken. No cretrodo. No cretrodo. Me nitro. Me ndia tro. Onyame boa me. Nyankopon. Order. Papa Christy on Facebook Live, Erica Bedru, Daniel Niaji, Nana Modesta, Joyce Nana Kwame Nyako, Washington, Jennifer Poku, Riley's cousin, Odena Hokwada so, Nana ya ewo Abronome Nyako, Akosia Papebi, and so Desmond appear, and Nafe, Nana Ma Kobi Ekwiyokon, Janice Adie Pena Vivian Ansa, Akoto Tariza, and so ha Kubra to Muntakari, and so ewa ha na Rudy boy, and so ewa ha Felix upon and upon. Good afternoon, Gloria Sam, and so Ejinem September 22, Gloria Miller, and so ewu Amadina Amati saying Rosie Love, and so Ejinem Papa Lion Rock Usubuachi at the Palenda. And so ewa ha ebi Anthony appear nyina mo ha Joyce ba Sheriff and so ha Agumbi ade and so ewa ha see ya mo nyina mo di akire ewo Facebook live no eso Joseph Kofi Anan Equia Hipsy Evangelist Yaw Jacob Papa Nico Frank Nero Robert Kwachi Jr. Erade Sham. Amen. Auntie. Yes. Oh, madam. Yes. Let me kasa na wo kekanya. O how be na o how de abedai. Me Pacho. Me how ne say 2019. Na me usunyan na me ba Kenya ase. Enti me ba ye no na em se me yare kakra. Ti madam fo a me ni Kenya ase. Na e de yare ya. Me Pacho mi ntumi nche. Wa unu yale na wo yale. Pacho ai. Eh mami. Wati atumu wana. Kase. Me Pacho. Nti na me call madam fo no efie. Nti me kotra kakra say be bompai say de be Nyankopon hye ne hu enumunya. Nti efie ho na printi bi e baim. Me kwa bonte na mbeto no nti ba no mo kadan e ho asem.
Tenuchi madam for the kitchen say, boy no ebe high die. You feel Inti and at the channel pa me who feel dear but me Nkomo di. Inti that cobe ho na madam for no ne ba. Ono anka sampo madam for nankasa boy no ena my phone you no ka ho aye bom pai buy nti mo buy no ono say boy ni so gram say adwuma boy ni so gram say adwuma and gram say adwuma no ohu so nti no ye mom pai ma no na Nyankopon emie ku na madam for no mo ya asofo ma pacho madam for no asofo pacho onye sofo ankasa de bati bom pai yo na me afrem kasai pacho nti esa no ena odi etesidis edi tray say wa mai etesidis say yemfentu ase nyifenya so emompai esi rade ya adom na se kwan bia odi nyaka eba be so eso be shebo pacho sana meka yo eneja medium jitu ena omupie enti no omukoe no ayo ha ntim kache ne say sikane media minso emo mo mfento ho omo kanya me asem omo se ompe megaphone ti saade a omo mfento no na odibi be soso a na da koto megaphone omo de akọ media mo mefidie dada mo eni na ejitu musa nti ye ho no mo a na enyema nkoyi na anamfo ne free me ba girl so omra awo me fami enfami nkofie nti obefami edimi kofie nti bi kofie a eye yi kakra me yese me ba madam fo ne nche na madam fo ne ka kire me se edan ya na me demu no ne sister ba na danfo aba e mo de dan na man nti nya dia me nsabe ka dan ne piu eneja me sanda ne me ena me kofie nti me ho no a eche kakra ena boy no e bai boy na ko be hadan boy na o high die ofi I would not high die no but try yo boy no e ba fi nti oba fi no so me ko fi ho no oba fi ho no na me ne enye free oba fi na me ne enye free nti no oba ye menim nipa a o kire ne fie kwan ema oba fi do bae no na sa ta wo free fie ho ekọ wood baby foforo ku bacha ni fura ko bibia memetie e no ba fie ho bacha ayo so ba ba chia ode e no bae nti obae no e na mbisa na mane timbisa na mane obo na mane wie ni eni etwo e na o sha ase so somi wo so bacha na wase ope bacha de bi menini sagro no iti enti menene pepre so a e wo dem ho no ena one me die na ame asemu a wo kan se ba pesiri wati se wo usuhi abrante no mfie sen me pa ocho echeche a bibisa no ho asem no so 28 years 28 bacha 2019 no 28 bacha sa no ena wo sen bacha na me wura me 40s ena ba bu 28 ni tumi no be prepare ho ana o fe ho ma ne no dai mo de to no dai na e de papa pacho oni me dai no anso ho a o san baby but ba na akoye empepre no na oni manta sister we as adia asemu aba ya yedi no krew ni e de be yadwuma eno so no be pepre ho abi man pacho no kre na me na no so film hey na de on pepre de ani anu ode ko ani mo enti efi okono na me ho ntre me to no be da impresen e pacho mi ntumi nkan hey abi je hey if I can't no pacho enti esa no na da ko mi bisa ne say na ono kra hwan ene soma ewo nia oye no emu ena ka kire me say eye mpanimfo na say eye mpanimfo ben ene soma say bra na be sa do say fa be wo mu mame ena say eye mpanimfo timi ne pepe no ka kire me say NDC fo mpanimfo ne soma omna no ne meda nawo
me patch. And what for me swap me patch. Me the is for the Yasman sister be so. One me do na one for bibi mra. Na no wo be very ni aba no ana. Ante. Wo nko fa se bia. Wo nko fa se me hye du nkatia o. Hey! Mental health problem Ghana for me emfa ni serious o. No more matter no to so che ene ye collect no. Asembe ni. Mo me yam komre. Na me dia. Hey! Auntie Efe. Yes ma. No kra na wo kai. My lady no kra na make. Yo, me ba wai, pacho edu sai ba me shane. He ba capsule. Ye go pe binom. Ebe boa ye. O ko pa ne puma o. Ebi siesie me tie agye nan. Ama blema me ma ye sam no ko. Me be met me gina so. Bra yo nye. Edu sadro. Ose ma dansie nie. Pe binom na for dance no boa for bra ye. Je wo edu samala heb. Etu malaria si de ku ebe ko bra. Ma wo ti ba want de. Ye de twi. E na de be twi ho. Kotodwe opos wo bebia ko chi wo bebia na fe waje adusa natural anu de no na wiane anajo wanom ye so macro inside go filling station wa o mamu bebia nso eton no nipa kro na ni abrede o ton ye nro ibi bo modern so be fresh 0500 110 115 piwak 3p garlic mixture no dia be dwama so ko pe binom eye toa odi wo go na hwe pai enti shiwa me pa cho no na hawo bo wo kitinkiti etaye otiti wo fu adoa ahye so stress wona tatai ejejewa aduro wi eye papa eno de onum ya na ta etwe tini ye kokko ne kwasem ebe pai wo bi infection akwa enna no wa chinchina kra enti bo modi anse onso beje odie calling akubenya bi Gabson Koforia kan shi angel heba 0248 92882 3p prophetess nyame cheba so wa ben abofra yi mfie nsia abofo twa ne ho hia bi abofo ye adwo mo ne ye adwo mo ne wona mo ya so onane so wo yale ade bi da so odana da so ya bodua ni telia obi achewo ojo ho anyi do na jo da basa so mo akohoma omo akohoma bi the prophetess abroche nkrata na obeye ho adwuma ma nyame be fa ne so ama awode afoforo the prophetess was 0535 897 699 0535 897 699 Yankanfo obo heba and medical research adwato adomanu osin fifrete o ya entrefio bra sister tipaye di ya tomnika ko kuma se ya ka ho infertility ni kidney ni stroke ho ne yekutu ase crack kuma no wa ma preke eno de gu nkwan ni abomu two variances fe wo mu ni so hie na mo jani so enchiri bibia aba penfo obo heba pebinom fe gu nkwan now papa 0249 761 508 Gentleman Dental Clinic osinye wonu bon so ba be examination osene ya afam wano aboroso ko ne enye yi ma na obeye kama ai osese bi wo ho a na track no we are track yes it's in chain no afase no ni na ombe yi ni na firo ama na kama obese scaling judgment no dental clinic kama na osena ye fita ultimate kizime silver come say report total filling station nya osi mawo en crank fodua ne takrade your 0559 139 faith omopate clinic enu nketua prophetess bebinom fesiesi ho ya maame wa ben na udi kakra bi go tekremna sia jade no to sadie edwane ko China bay wa ko ye kwa hilema kokobin oso posa wani ade kese ne wo kuma na tua bom so kwa makwabra ne hyete ma bunwa ana anwakra na ne gete sasa brake kan na bom ukotodwe akeka bom usisi achia te sekria lodu be faith afro popo wa enko na wotafa ho diabetes ne pressure ya wa hinima kokoben kuma se encraso be ma onuro takrade ya mama faith no bogo so American house ya djuma fredwada kopem memenda ya doctor I was 0244583859 and I said 0275969411 enro ketwa where you study abroad na say adwuma express group for na airbo sada we go Canada me kwa brochiri me wie Australia New Zealand wo ho ye kosua de
say yes sir uni passport uni visa usika ne nso u ticket baby abedanye scholarship ho nche nyina akoda wo nom 0249004448 Kangen ensu papa Kangen baby nom akalan ene abusua no office ho ba wonche na de akalan drink water man particles ene nemu nom bi magnesium potassium na mo nipadua no wesese onipadua no boy na fe be ma oja na de afusa ne wakoma bebo ye beba o sabo no ho ban na you had bens free ho 0241449911 Kangen akalan drink water me pacho givers enu ni mi secret capsules ka ho ko pe bi premature ejaculation nom be ma wa ye na ujine mu a ojonso a wo say yes me pacho givers no we yesisi ya de koko ni ayemti enu de be ma wuru osifa pii no capsules no na faka ko no ho nom na wanya bia nom na boawo pacho say malaria typhoid join this one mo to asie kura eno so we be fa givers e ba me sha givers GC any capsules no de enu de onu mu a ya de eni di tu de ku na o aye kama 0543222470 Lawson Beverages delay man castles abona bodi kopabinom wa ben pacho cholesterol Dr. Lawson be me na bafam o se me de me ho entibra enu mi ensape ne wodwa so pacho ye fa mi kan ho so to ponja wa ba bia wo bia pharmacy wo bia 02486999 Bishop 75 pemprade ade hye market fasika kakra bi asam fa kono ho na so ye kotu ne ma opede ode be asumade ode be gugu ko be shonsa wedding engagement e mo bi meton ma 5 million o ye 50 cedi ne so ampopo debi gold ni silver ne kwasem mo de aso be ko ye woni ma bebre plaza edantintinum je wo abis mackerel ne ye wo abis sardine ne kwasem e so office wo 0598585219 ba achamfo ba ebedwane ayira eno de ekohoyi wachino kase no ospana code no ehi him achia okoto dwene kikambo makwa eya achamfo ba wose mi wabrofo ne bibifo no mo ye adwuma fuwi ye wo machine bi simo yimu na amas ni pedua no asade no 0244988004 ba na o se yade nyina bedwane auntie Dorothy yes ba ana so ubusa no no se mpanifo ne soma no patrai omo soma no so me dey patro ibisa no ka chem say ndc fo mpanifo ndc fo na soma ne so se bia so me patro san wo ka kire me se omo de ye dey patro ni de minim na me misa no ho asem no so asem ni si aben patro si 2019 enne na wo beka sister onyi ni se niam nkoyi empe doctor ma ai man patro ya le kakara ale ye wo ho ahu nipa de esi de otwa sa onim se na chiacha ante efi because I say maami ba panyin ti sew na koda 28 years abrante aba wo dem won say ope oba ya no kan to no wadi waako wadi umienu wadi umiensa bebre wo say one bibusa ne se hwan na ade nti na obusa ne se hwan na asoma no ade na no ya yesoma obi na obi akodi obi sister my lady mpatona mente me ho ase na masa no so na ni ade na first one wa musa no no di say won so ante name ya ode asede mebo Pacho entesa na wa no wo na wo kum Pacho debi na watra ho be sesen ansa na brantie no obedi ujatedi sa Pacho no matra wache tina ususa na emu ya ofremfrem asede name ya ofremfrem wa Darity name ya ofremfrem tina usu pebi edi nyesa tieni obasa na asenie fabi wumwe adonku fabi wumwe mafi moko holo meboa because wasemu idie emu ohwerem eno se ndisi for soma nti die omo musoma so no meda mpacho na on fa bibi wo homle wo mana na mpacho ni die ono ani betumi akire anti fi me mu ati
yade ho yade de timi ba in every point in time yade betimi aba na brantie no ba sa no ono we pauchu mi fi Kenya se na te se wan kasa wote pauchu sia de makota krade tita krade na nura ofri ba yi pauchu na brantie no ni titi how many years ni pauchu ye to abani wie no and 2020 pauchu and fi ohun ni biem hono mo de na omba bi wonu ni biem pauchu on friend nso pauchu de sister semu ni urade hu ni pa mobo blan ni din di say pauchu hia ni din di say pauchu de Sadik oye muslim pauchu Sadik den pauchu edi aminimu ana say ba wo de ba say edi na yenyemwa adawroma mam pauchu esa masem ni wie ne se metumi ato auto aso kakra adawroma enti me pauchu oka say ndisi for na asoma no oka say onu asoma no anso wa ye to aso ti to aso say ye to ya kwantru no so ofa ko so ne wo de dai say ndisi for asoma ni nyina ye ne enchakua don ko be soma enti esa no dakro obai do kwedwuma na me yese me kuja enti ho na mbisa ne se wonya mfie sen no be kachem se wonya 28 am kachem se me so wonya 40 28 ne 40 de emu etwe kakra enti mbisa ne so ede ni dey try no bo no try enti na ade sa no yese sa de wo kwedwuma ba hankasa nyemu na mkachem se sa me kura ma beto sister bi wo fie ho no na wunne yere ana na oside bi wunne yere I'm sure eno kwedwuma nti okwedwuma baaye no enu ekire so na metonton mpaboa ene jeans nti obeto mpaboa wo me ho mpaboa mienu ena ofai ena de koye so obechia eno so ntua timi kokumase na me pen agiska no ewo no na me friend phone so timi friend phone so am ka chen se me kokumase ha akofa ne mente office ka na mfema eno ka kire me say me de mento atade jeans atade ne top fm brand na oba obechia ni na de amame na me de atade no ene top no ebe camp one enti wenchia batochia mpaboa ne ba ako enka ye ne de wenchia amfa amame timi dane ka wenchia enti afenyo ye no oba na nempese meti menima kire ne bio because one onimi age enye pe na nanso ne mbeda ye no 30 cedis eno de ma ena no muda hodo be sen ba fefe enye ba ko na enyimi na ohwe no ablante no apoto pem washi me di ade oba ni nyina tutorial ase no mebusa so no aye yongo sasa de ki we ni party atia pacho ono so anyete ti ukura eniema bula matario ukura bi anti efi ukura niema say enti wo ho kama na ya na ukasa ye atyo na watochi watochi na me yamu a uti wa ukasa enye adwena tochi di fon so ukasa sister me metinkense wa na me mini anwodi o pokwa bra no so ogina tentete office na wodi ne nya do obama wa criminal ho obama wa du ti an wo ya lu tu onyina ukasa di asem di abi jeni aprapa he edu tu adani brother bombo crat cases ena mo di hani padwe kula wotu onyina ukasa adwene na tochi ana high fever who jama flowers for them ha I not any flowers Abraham he uni perfle flowers sie ya mo fa de no to so wakasa Dawood trans na me de asem na me de promise so e de nkwanhia akra na ye nsi Resi baya ije so de asem efe adwene na tio nya botre na emso mu ye donation na wie na ye de Dr. Dawood Ewrem ati miwra agina mo boa ye yo mu ni hu aduru
I say papa do si Jimmy ni adwama de oni hu aduru na kro no Jimmy kro no ni adwaman o mu ni hu aduru enkwa hia pen utu anyina wo kasa o si ndisi fo na si se be so obi mediwu o me de ye den ko fa sema be heme kina me na mo bi de bo abebo mani echi miura ma hen yeah pacho no din yeah na be udin wada wo pacho me de eji ni mboati yo katachi ewie ya wa beto aye he ewie di boko eye enura am say na program bi koso aha me na ntafo no yeah ntafo no na mi sister o US okay United States of America na ja ono no baby odi ni pa no eye New Jersey okay nti enura e kana kuma pa one of friend say mintumiri camera na kakra e won nsemi ono so enesa aye ne birthday na yemfa emra meye mofra na ye na irade nshira emra no so edanase ye waye onyame mfa nyi wodom pon kwanso nkoso mfa ma no amen bible said you hunu mobroni mo body fema urade nti de waye onyame nkai no wonso a wodi hu no krede baaye no onyame ma mo de kodo asintu da amen do ye kese pa amen edamase edas nti skane 1000 Ghana mo ame shira edas edwada ombeba ombebi school kwasi ada nti edwada ombeba ha na mo amayo mado ye nyina ma mo adamase eja o mo kwan kama you mo pesa mo boa ye mains eni frafo ide wo mo na nkura nso asinkiti so mo be ko school o mawura tertiary mo ye nyina ye moa wo na nkodai enwi na o ma meye bedin amaye ne a o ma nya dwuma anya mba be gina kwan wa be sirisiri ska enti da ye da wasipi esme damas yo anti efi yes my lady unti asesa ko so tu nyina wo kasa ada na party bebrebe na ndisi na ade asema ntere be hye wo ada wo MPP ana pacho uni party bi pacho ne de aba baby awo de e wo wa utiri ti ande wo do one man na wa akoto wa na ada na party bebrebe na ndisi nkwa na abebo bla ni bebo din akire wi pacho ndi mi wono oye ndisi ni pacho tina sa ni party for na wamse wo ni wo ba gina mu akese wo medi wo asemu ya dini o Dawood ni wo beto aso na dini o abrampa ye na ndisi fo topa se church ni ye no se papa che wo mu chine ye ye na ye boy miura to eduro wo me da say we encha hwefo ne atifo nyina area sanity obi kana sem amina ko jina gate atwetwe na ya na betas we yokubi kana so was many are sick by few unknown it's Dawood Bar Hospital echi obi a wo hwe I can say Sabri have been joining ya Dawood Bar Hospital brain here busia ye de nra hodo mienu abadwa man so se wo hwe TV na Sompa TV a wo say you no eguso a obi was squeeze back no so ye wo Dawood ointment and e bro ni mrane se fatwi na ebekọ and Dawood 360 capsules and so ho and no ye bro ni mrane se sisi na de wom ba ja wo ba bi twetwan wo ba bi ye wo ya ahoye a wo eni ahotutu hawa we draw be here Dawood ointment the obeya and say oko herbal shop pharmacy over the counter no akoto ointment no oto anu ato capsules no now dey twi na wato capsules no so capsules na no pa udidi wi a na wayi miensa no anom enwumre okoda no anom miensa ente 3 in the morning 3 in the evening or auto ointment na no wato capsules na ka ho onom capsules na utwi efre ni twi na memre na onsa no na etaiti tree obi wa o shempa bo akra ra o se mempa bo ro kra edru time bi amente obi adwuma a wo ye nhyeda nya adwumaden bi asa aba okokete so asa ebe ye no akata nani ahotutuo ne sasabro hawo meshawa said baby a wo hwe free bia no edru na egu TV no so no e ba cho Dawood ointment ne capsules no wo de ko herbal shop pharmacy drugstores how do nyina obenya bi okwa also pe Dr. Dawood ne capsules 360 capsules and a Dawood ointment no abomodiano numbi onum a
wapomuden be jirija so ade chi na so na kwa adwuma bonzo hoden because ni pedua no mo me nyame ye no entini ni numbe no question enti say ba ko ho to chima affect baby enti na obi enya stroke ne fa dwodwo a dompe won ensem kase wum enso ne nsa no obunze we science ntini no na affect no obunze ne nsa no ntimi maso ene ntini no nso etochema na aka dompe nso ho ka na aka ntini enti Dawood ointment no uyiso ointment no for numpe mu adwuma no na wonnom capsules no for ntini mu na aboa wo onsa no nan utimi emove bibia ma na ye kama Dawood Eba products no afei no wadwan ya epacho number no go TV na screen na se na se otie sabre ya Fred doctors is there 0244 64 37 0244 64 37 ofra Dr. No Bekasa Dawood Eba Hospital your headquarters nankasa was Syria Sarin so kesim enti yinua no amore here free Western North region Syria Sarin so your memenda kokwa abwaje krom kwan no so eho ene hospital kese nankasa oba Ashanti region ye wadwo krapa Old Metro FM wa Brosaina kanina Metro FM mu na ho ne wo ye adwuma joda kopem memenda me ba jo anopa nonso na Dr. Satrase ye adwuma kopem se no bebo yade ahodo bebre na ne yesa ye brain nti ye ntimi ama ode so enu nti ne number no ho no na wa frɛ yen age eni yade nko an ye nhwe me ba cho weni ehawa ye nhwe ni yade ho enti bia na wo hwe yen wonfie ni nhyɛ da nkwa animu pii nanso no sɛde wo site eyawo ne aho mmerɛ wo nipadua mu no odwen wa wo ntia se obo ayade bi wo ho amana bo akokra na asa abrewa mu no ye nua ba bi oba ye na yaso ye one ne kunu na ba ye bisa ni age o hwe age obo ye 35 years na o hwe nipadua na momi obaka so obi a wadi ba 57 years yade amana hoju na nyame adom yede ne tu aduru so a esan se Dawood Eba Hospital ba so ye ho a yede kan ye nhwehwemu ne ye hunu de ye hawo na yede anu aduru akanti no ye ma na bra wo san ba review no oba utimu se nyame atotum o ye kama ne kunu se doctor wa mamani ache nyame nshaw enti ebia na wo hwe ye yade bia ye hawo bia no ye number no go TV ne screen na se anase wuti ya wo de 0244 886437 ebia na syphilis ewo so na me yare sisi are very common syphilis me mo bi adwen mo ka no we ni ati hu obi ebi na no syphilis fo no a ne woni ti ko fast ma be she ndisi fo o yale redam na watoch eti ebia na o he sisi ano say o na me yare friend syphilis a mesro hwe na tu hu anamo because e yade a emo ni timi kwa adwen nim how obo wa o ta complain kakra na ne refi ade me show Dawood Eba Hospital say enye se bibi to wa no akoto ho adru ehia se obeka hospital oba Dawood Eba Hospital syphilis no so yo oba anase bema aye wedding fie sen wanu nuru obi a wo panie wo ho mpanie gonorrhea ne syphilis wa wo ho mpanie nso de ete anete ena syphilis no de ete ne se e 3 or 4 stages you the primary stage. The primary stage, no, a chance I won't say, so Obama and one as Obano, so I didn't be babysitting to say crewby. But I know and said that new crew teach you be a bear break a crab, we drew 1 year drew and no mobile. You were the secondary stage, and no drew why then son eba, and son was a bear means Siabi and as a Numbina basis so. Opa treaty, Opa main treaty, ebeko. Any award the tertiary and answer the latent stage. And when they drew her, it me ma uti to me pie with severe headache. A jawan kasa. And tia nipa bebre, obo say miti fan, mitia me ya, no. Ko hospital and a brother would about hospital near Yenshi Moonhe. Say it's pie na debia complaining no, a dear Nediaba. It drew Sabrina to me ma where she. What me yes she, when your fever or body temperature and a costro. Syphilis is very dangerous. And at the earliest stage, I had Nancroft tied who say be a syphilis and I'm going to read and they say, or say, May Johnson and me bear my mushime and a muya meya. Syphilis no difference away and you're going to read and muya cacrebi. Yet, is a syphilis and any friend kakai. And I want to walk by to meeting as a bear me to me posan a bear ma on a tram musa. Syphilis no. And I'm going to read another yawa. What's a yaw? What is our bear man? I will buy the muya ya. Enti se wanya gonorrhea na okonom syphilis edranko ba ni nyina ehia nhwehwemu
ya ka se be ma bi wo ho a ono oba keka se yate ase ye nko dem a no afo akoto aduru emema bebre na wuyi mrante ye bi gyina nchen amama emu be se nso wo sa problem nanka wa no maduro bi a wontimi ne oba ni nhie mu kenkekwa but ye be ma no nso ye ntini sakoma ne da so ye adwuma na sakoma ne pompi moja ye na se ntini ne problem bi amamu na se yade bi animu a esese obema no ebra wadwen beba so no obema ne timi ye adwuma obi hwe sisi a ebia na de ha no nye syphilis na gonorrhea but memma sama akofo mo no no nuro nyina free yade e friend is sichi yade diabetes anase mojabro so se wo hwe ya kanetete na obi wo diabetes anase pressure na ehu because na yade e ba Africa ncheye ni enim ho asem kan but na obi wo 18 years oko hospital na ye diagnose na likely almost a doctor chairs or diabetes ni BP wanya BP high blood pressure very common Mr. Dawude ba hospital say pressure wo so a papa mame ehu but enyehu de hia ne so betu ho anamo de bia wo dwen ho no e ma ne kosoro brother Dawude ba hospital ye be manage the amount ye be treat ye do be two treatment so special e the amount ebra na dwo awudun so bebre kakra na dwo so de Dawude ba hospital say to anamo bra obi o ti dwomo ehwe esisi a kakra no asori no afa ekire ho okojunso ni dwa na dwonso a wodan so a untimi nna nipa nso no se wutimi da ene wakoma timi ye adwuma yi enti wubon se woda yi ade tia ahoden wo ho enti se sichire ade ne mojabro so ha ni dwa na dwa untimi nna ahotutuo sasabro obo wotena se kakra bi watena se ya 5 minutes wubon se ne na se atata brother Dawude ba hospital uti tap haiwo anase dru baby a wonante kakra bi ano wabre no wakoma na ebo periphery Dawude ba hospital sebra Mr. say eye ulcer stomach ulcer bra ulcer also anase typhoid how yade very common typhoid is common ulcer is common brother Dawude ba hospital ya more de so eno nkire say yenhwe enti ne ye number na to TV ni screen na se no se wutie nso afre number yi oba ho pa wo ho ayede ama woni ukunu mra Mr. Mema no eba bema de timi frɛ doctor meyere nwo Mr. Bema sa wonye nhwehwemu hunu wo de nkasa oba no na sabi wonwo ebi ana hawo ne frɛ wontu ana mo na mo mra bema waye mre ne nyina mu no ye number ne ye bre na ye bre 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0201 681 717 ma menchia menu abema Shadrack MCR Sompa echiano ni ahwefo nyina yadama se Dr. Daudu no no giso krapa wa moya de so anu nchese droni ho kanko wadaje se obehwew atunya de wanyina de ama Ghana Grove se adwuma okrom fie no odunum kopredua se no kopreduma ni bi onam TV phone no opipa na omo modern no mo 0308255775 Leicester Ghana Limited amoasie no the yas ediaba obabi heavy flow bosome miti wo de beba en extra long kan ko pay yas jenkase e to to ne ko pe adie be fam yas na no na ko bodin yas cemetery pad famo ne moao ye product ye kama ye bibia so ye kama na boase ya na body de e mo nyina bi ketia e bi o statue ni sini yas for ko na ko je wodie ko dani ko suku afa bo kro na wani age na emwa boa wo ma obra yom no wahu ne die no kama e konkan papa 0302235295 International Power Praise Chapel Prophet Kingsley Jemfi kama na wo free babu ne kwafo be yihwemu ama obetere ni ma dia akoyisunsum se mo hawo da so dia wonti ase ko ani ma ya board ya yudi unim brother bi o cancel okopo ba wale enkoye wodi wa kasa ko be na on tell babu ne ma 6 to 8 so be menya ni na muame ya sorry Prophet Kingsley Jericho ya Bengal filling station Freddy 4 I was 0243999796 Liberty Conference Ekoso food for tax any o mahini
Ministries Liberty Conference June edition say I shall marry Genesis 2:24 Alvin ya wadu wachi amanya we ebro nyame amane tumi man na yare se tumi ebe ya adwuma entina fio ka hokwage ukum 29 me da pano sia Jubilee Park adum to former master Dickens ameba minister Osibra na onyame be nyame amane maye ma oh glory hallelujah yanya ye maami ni sister wa homa no se friend baba ene ni nkodi nkomo ne emusa ne se ne makoyi hello hello oh. Hello Abraham pa otu o mehwe tu tira se kotoko hello after Mr. Champo tonton ebre ni tie ne tew munya baba na ida be patch authority I am pa unu e bi de baba yo ayaka madam na den ya aso akom pradam ye de kwajia ni patch no kre yo be patch Abraham pa mo we Mr. Champo kasa mi dasi so mi patch opi sene wo si kasa mi hu ne nkom na mi first me hu na de say but I be pa na wodi e ba ha say ye wo Ashanti region obi enu say ye MPP stronghold na wo fit akwade na wo tru ha say enu nti no e confusion bi na open sabe say o create edema MPP ni NDC nothing bia no tension bi one because sex there has nothing to do with friends about parties honestly I say I can't cry editor no I don't me de mi hu asem no nkom ne say nti ne ne nuan be ka say bia na adwene na touch nti kono kasa ye na ka bia ka hu bibi dia na ne won ka ne because ababa to sell nye no kre ndi at the age way 48 as a say 40 bibi 40 mpo na abrantia akora ketwa wa ba severally more than 10 times abokra amani 30 so tuai 30 cities just say me say bio enkwada krampo no 30 no wa mu enso me santi ne make ne say wo so nua ne kasa ene ebe hu problem no me da ma me champ wina enkoni nua no bi ana ono no be chire mu ya mai hello Mame Auntie Baba good afternoon afternoon pata for me right na da room na wo so te den pata ya me na adumo mami a o kasa e wuni mu no mo pata me ne fa ma sister e dia na asie oh onya hu makaka traba ka ma wa dwen o yale solution Washington. Na be 2 months ni na ya fa no ko hospital. Dana office ya na 3 days ya shesha na yi hu. Ina obi after the wo message on TV din tin mble ya na ba fa na man. Aha, na che sa dwen na tochi. Kakra. Wo busa ne so a so wanyale. Kaka so onyal sister wona cheka to kaka we to da abade ka so onyal e de ko so tro so onyal anya ka do yelo we president na ho bata na wa me ye na asamo na mo e ti se bu ba da na ma be fa nako ana na asamo na we we bi mala me sister me se da ma ba fa na wo betimi akoma mefi wi a wo betimi akota krat mancho betimi akona isa wasem masen manke insina wasem no a wo ka no asem ben yam so wo yale ti ase o tu nyina wo kasa me dofo o kasa e wo unka chi o kasa e ka bibi o so nyal e ka bibi o ta adum na fan e ka bibi abata bata onya o ka e ka bibi o mpen Mr. Baba ma yenwie ne enfro ne hu kwankra e be fa zo a ye gine be sikali mu ai de montu mbakula ye de be sikali mu mboto mati yo mboto mati ma sho ne mesa mara efi baba bibi wo ho a pese wo kana man kami kesi asem so kasi sutiawa ye mre na so ye nkwantimi nya wa na wasa e wo bombocratic talking no asem no a wo keka no ni akire ni ayi ade ne wo ho ne mo a wate mpacho mate wo ye difo sa no me kanya me asem te sa no mintumi enko asem ka no me ye me wan obi e bodama no wafa baabro ene say last stop no enti sa no mintumi enko nyame asem ka no e dize say sade Canadian na pese ye mam paucho sesi ano
me call no me call odifo eduho. Oh fine. Oh Sokoban. Ho an nke beboa wo. Papa je wo adu betumi atuni ene ama ene na mutirim na ma odi aye odia. Inti me call no. Ena okachere me say adi mechi no. Enna ha me inti no. Me fe busia formula na me say me maami. Ade be send this fu. Ene de no creming control. Homeso. Inti no saba ho. Wasem no we hu ba bi ade ko wi. Paul na ye brand esere mu tew. My lady, me da kwa hia ni. Ye kan ye gya no kwasem ni se e ya rehosem kese pa. Se maame pani mu ti sei ana sister ti sei pa na ne nsem a wo kan sisi so. Ye kan de but arehu yi na baby a metimi aka se wonya problem so odi kan aka se wo se na downful bi no ne starting paibo e ho na problem ne starting se ye adwuma cause ne nipa bebre ye sum nyame ye asoro na niam bi ne namu enti one na downful ne ho no bibi wo mu eno ne nam so ma ni kohia bra ya wo so 28 years ya one ne koda ya akofan sem bebrebe di e de aba e ho na se ne wo also aka se sofo ne kan se bibi di nachi o makoji o se omkoji bibi eno na ama na adwene no o kan se manye de ensisi so na emom se de o kan na sem na di besi mu no enka mesra busuan se nko benya doctor bi a o hwe adwene mu hawa enka no mom bebo because ne nsem ni nyina wo busa na sem bi chesa adwene ne betini aye adwuma wo se wo party be wo se no de wo koto be wo wa wutirim it means adwene ne ye adwuma wo e fa ba bi kakra it my lady mesra wo se wadawro my so din konwa so a se de ne sister AC kan no de enkase ye de ne besika mu ama na kono ya hwe yi a obekwa kofa sam kura bra ya no akoyira eti yan Sa no de ne beko. my lady we wadawro ma E fa ko e sa ne takra de kwa ma. so ma enti na waba no because onim se ye dan ya if you had your ba obenya na yaresa enti ma according to sister yes so we duro su o ana wa gane good enti yan friend yan fa na won kwad mu na duru e wo takra de ho Jomane ye fa sida na nyame se ye nya ne busuani ye wi a ye frɛ sister no na sister ne mra ne fa ne hye ne nsa no fa ne nko eno mbe boa ya sen se ye ne ba yo sister ye de ne bet obetimi akọ obeko wa ba no anti dority wa ba fi nko so obetimi ana ye nso ano asere my lady obetimi akọ wa ba fi ana wa wa jense wonko bi Ma obeko papa je wa edu ho no mpacho kamnya sa ka ope nya ho na nka ope enti obusuafo ne mra na nka kotena ho no on south sana pa okay for atakai okay nti e be frɛ anti baba hwe so bi be ba na oba no we pacho kenyase ono mfie sei pacho oku 26 years oba pacho wo ne number pacho ewi am yenyine mfrɛ no why pacho yo di problem my lady oh sorry my lady merci na so we say easy wa and this for so the woman ma to pebu kama pa pacho wo ko fa se mo oh ni pa se ma wo kan oh so the so e dia ye on bibini wan this o ka send this for nyina how dem say dia ma ko de my lady en so a my lady won say oh no odi nka betin fi abema ne betin no o ka se bi se na o yale o problem ansana bibuza ansa de ya de o so ntimi nchire o so ntimi nchire ti no yale dada ana wa so be safa ho adwene sa kwate asore e de kwakwaya asore obi a wo problem na obi di problem mama 80 cities o say jetu ho na ye wie ho adwuma o so wo problem o timi nyo ho adwuma maame hwe emanim bi e wo nkura brim sabri o mu do ma adwene edidi enche kura ema ebebo dam no ebeburu de yehu so boys ni kumwa ana mo say omo de yewu ani omo bebo mo dam emani bia yo maju so mo do mo tiri didi etom do mo tiri didi na bedroom la bia no you tiri fast ya be ma no ontimi enya manko obeka atwom eti se na wo yale eye de wo yale ye ohoso no eye de wo yale ya sayale no so wuni ma no sayale ya so na didi mu abedu sabre yo wo yare no so wa wo cheke ya sayale na we ka wo no so obi ne kasati ewo se be me bi na ma bibi fa wa adwi mu se be me bi na jawu si kontinfi se be me bi na kasati ewo na wan bia bo be ne koso enu na didi abedu sabre
Etinya this nina ya suma no so no mra meda. Wo ya this ni de but what dream now de check. Me be pewa. MPP for the send this for na asra me. Enti sa. Eti mpelifo mutie enye on de beto mu kwa. Onim de ok. Nyemu wo problem no kase wonim ba bi efiri ba ye. Eti ehwehwemu na osi ehwe. Ni epo obi obetima boe humu. Ene hunamu. Eti because it's any warfare. Oje tuntum ne body a eye. Wo so de gunti nso natural one. Na nima ye kama na hwene na no. Eti se no hotoda. Wetimanya andisi ni na aso. Edase. Ti ye besere. Anti efe. Kasagua kasemunu mpacho. Peja mu kakre. Asemunu. Ochino kakra. Asa otirimu ya ude. Ya dia wa agire. Asere. O ma no mo yesei. Pacho ba. Ono anu oba na waware. Pacho baby. Na yesa wankasa won sheda nware antina wade asepe. Pacho baby. Jo mate ebusuafo ye sole ebe frene ba no so ne ba namba bi je munyina mo starting friend ani sunyan de Kenya so be ba isi ana ye hu kwa so ne be ko papa je wa edu ho nso afu Kenya ase aya ebusuafo ye ba bi wo New Jersey friend Regina nyamisha uji me namba wo me ba honam sadin ho nyamisha papa nyamisha ene ye bra ba ko nso se wo Canada e fro Ishmael unni esho yi ho agro kra nyamisha ena Montreal nyina kweku nso musim wo Montreal mu hwen na mutie wo Canada erade nhira mo papa e wade fefa mo ye nso edeboa Sompa Nkomo edwumadi honam medase nanu ana jo sendi miska so me birthday wig utua ho ka me pese honam sadin wo Germany nyamisha papa ka chekua ba ko se me chia no e wo kwan sonko so erade nhira mo ene ne mo ye nso edeboa edwumadi na adofo bi di wonu mawoda mo ma yente anu mfiri ona fe yenko computer so adwadiem na second case no yento aso ene eye Jennifer Oforiwa Queen NPP communication member ene eye Auntie Jennifer wodina woda June ne de ema wo mu ankasa yi apa yesre wo so nhira nyame ahoden e de ma no nimde noso ane nimde container emnya wo chefa na ko na fabra me pacho mo fa kuku anso ntoso ma mu wi a eye poster bi ka ho me pacho ka akiri odni nyina ma mo metibi film the Jandos Cooks baby ene eye yenia face of Sompa the evergreen kuku Veronica Jando oba papa osa padwuma kuku padwuma kuku anto adwuma mu da oba no se no office obesole a no ko javarande mu atrentene na mu kakra be mo be wale de wanya dodo na dwene no na so to da bia na eye pa enti mafa ho ka na wodi na wodai ye roma here wadubu achi kama ni baby no so afa ho kan nyina na mahwa bibia so ma tie se de ya akote akotomu no am se be wie na niam set ene ku edi na woda happy birthday Cooks obapa inshallah baduntu se you ami shira oma wa hoden amen enkwa amen na fa kokko wanim amen oma nware be ma sikani se de onum sikadie na pe life no wale hiani a wo bebre enti oma oba ma wo sika na wasetena no wankasa wani agye ho se de wo pebre no onyame ni be ma obehwewo ama wani agye ate ai akua no ojiga no mara foka e wudina woda Cooks baby you too that's right amba cho ka wo poster no so mfa to my we ye oba pani akua duku ni mra ni di ka wuo achimda maami we ni manyina wabrochire me ya bai wan difo ne madi mpabo abre no a no de aba o se ama we de wo soro dodo na betumi anantimi no de abre me anina yeku ai wom elegant ladies the president a friend lady Efi Bochi o Germany ne maami enti me fiade be na wotwe yeyi na chem da bonte so maami o de ginem enti anya asem keto akora enti adofo mo meboaye na nkata ya biri wati achi ntwa ho koja aboafo nkra to e ba second case no wakuwa bi ku hu o no so akote atom
21st clinic a sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Abby Shop 75 Enterprise. Empempradie, Comadie, Empetia, Abaconkawa, Nina. Yedisisi yawon, Esipejam, Emianimunyam dead. Abby Shop 75 Enterprise. Dealers in all jewelries. Say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches. Any of space that would running in Abby Shop Jewels. Yenim fritity. Where this some idea who got the I one no did know at some and some idea. Say a wedding rings, engagement rings, dear pia. You want a set, and you want a bako. Abby Shop 75 Jewels. What's the word Jawari? Who is sooner? Who is Kojimo? A dear pia, and Mao Barney Pem, one Sicilian muti. The other best was the other bet to home, the other bet to one side, the other bet to one night. A jewelries, dear, a Abby Kumase, Yom Room, plot 17. At this year market, Chihuahua, Abby Plaza, a Dankesini, a my phone anymore. A Juara Copem Memenda, and Opanon Sia, Copem Renuncia, Abby Shop will be more open to do more to any Baku. Say a jewelries, dear, a Abby Shop 75 Enterprise. Fraying 0598 585219 and 0554 304135. Abby Shop 75 Jewelry. Abby Shop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Abby Shop. Ye wonyame. Hey, middle. Nanda na wote wa waya stiff sano. Eh ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo ye titiriti. Mentume pon sori. Hu na nwanwa. Enwa me fidom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi. Natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Na no na madam Fukofimpo catch me say he work natural hair for be drobi omodi aba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P ya ebejane se hu. Edro yi enya mapemfo, ema wo ma nofo. Anase nkoda wo nya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratoyi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P work e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Destiny. Tell me for come master sign and a mirage medic. Me say, I want say, any person na me this. What be Jimmy see come from crowd move fabi. Hey, you ask crowd you me. Na urawe. Ura ko na sika we dey jam say me from madam so. Ko fo bia be me from ofa. Na munti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited. Omo na for the platinum bond Japanese aluzinga. E dey ba man mu ha, ye dey board dan so afanan baby a. Wo da hwese ye board dan bi so ha. Papa Joy Chem for mo Ghana ha. Be so mo Ghana, mo mesi na me ko kire baby o factory. Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing. Say the go dan so no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chensing type here. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now we say I am metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for baby and crying. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited.
nyame bibi wosoro enti maninsanka so what am I want papa piana this is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to confirm. No one to me to my dear one pen. Give us P capsules. Over do us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. No. If you can't if any give us cold capsules. Say yes, is yare na wo so ko di do ni pedwem wani na wo posa amamman enti ma wunja wonan yi. Wonum give us cold capsules ah. Obeye free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. Meme wadi ifiedu watwede kronkwa na efa give us core capsules apemfo abata wo mo manufo ne nkwada wo ne ifiedu mienu nka ho Brakasa ya aduaba won so a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hian pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agi atum ati oish honey and never surprise o Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini koko a epe agi wakade eno hu dwaka sepa na ne because the brew yema mani mema koko ni sisi yare droke sepa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema jina brand na na Edusa ya wase se me brabo buye sudi me be come mama adwamo what dance ye aye chuma it's a living testimony kone kwajudi ya damn sorry obie timinumbi I just appeal for one na woman kwada no for any the onye mfie dumi FDA age adwade nkratoi atom ye kojinsa no dwuma tetia was Skill Point Training Institute. Skill Point Training Institute trusted the city heavy duty machines, surface, the underground mining, forklift, loader, excavator, backhoe, dump truck, auto mechanic, welding and fabrication, and the health and safety. Our hostel facilities, money member, now we of course are, my baby quiet touch. I feel on my operation. Akwa bebiem ediaba Sompa Nkomo dwumadie no so na ye case number 2 no kurenie awereho ye maami atena se na agere wo soro abasa na ne paawo fie ha die obehwema ma ye na de kode a ono so ejeje no ono so akama ewiase ne amansan ate case number 2 Vivian Ejewa complainant accused ana complainant na wane ne papa owura Peter Kwame Ajeyi ene okuta ne baba ansa wode ne nam na ya bra wosem o se be me kura ne baba de ne hwa yare hwede a na ano de ne kwa ensu onyame bebem
onyame a ono de ofa de aseye no ye papa ne wira ho na ni nyina atete ni suo Vivian mensu ate ye ko se ade ya abaya jai mesu o ho te sei o vie sei kafra wate kafra ko here sorry me how ko assemblies ba se ho na woko e ma yesum nyame be hyew wate nyame be hyew ono de aduru niam bi se nipa nyina asase no e ho no yi ni nyame yo no adi nyagidie wate na bibi ewo mu bia aka no kore na onyame nsane ho ha eja bibira ho betranse da betranse na ne maame wen urade ono e panyina na ne maame afrim papa nyame hira wate odo baba yo anam saa yo Vivian ede na aba ede na asi eye den na yade ne bae ka kire wo maame wate eye den de ko bae ne se me go school me chate we a teacher train teacher school private school but okay. Means me what no school ni di and I mean who is a veteran once time as I me so it me did dia Janine ko I'm say and then ya really aba me Mrs. Stephen and I me call hospital na mo se makoma I'm saying best that's it the man no makoma ya really drew ni na na nko you for the phone to silent man ntia na me ma just say and e betena fie na ma shame ya de ti metena fie no it's what so because makwa after the meal bia improvement bia ana minya ono se komfo kuma me ba okom bu fie wa kom nyina wo ho ayo eno bai okom bo sombe uri kasa oyo ba na bema no ba okay am kateno no ba ho to ba on no shemi no se ni bitimi aye ahwew ekoto akoko nyema ani de ye nyina icha akoko no me ye ho nyema nyina me mo se me ho atomi ametime baby e made itimi sinyema itimi no ejane ye kakana se minim mi je jana na media no na o decree we need the uncle because man my crew kafra and I can't say sadia me kakachin and I say en kakranka krebe to ma medusa it's still and I'm catching still uncle was then the Seven hospital. No, ma'am, 5 million. My bank hospital. I'm sorry to call doing singing for floor. Hey! On social media, I feel Uncle Sishi. I feel Sergeant. You are person sergeant. I wish I knew be any home. They say, Uncle, proper checkup. Now, that. Biseda ko ano mo kasa makoma eno mo se mbe lab be si obi intila bun na me si obi yen kasa bi e man papa nkasa eja obedi ne ha no me wo min me dem wo minim de ha no me ho no frɛ me sɛ ɔkɔ bi sofu bi ho no ko yesi obi aboni dua nti memra ne sofo no aba me fie na me nyina ko sofo no
Tia ko so for no na so for the dia ji se ko na ne ni di wi apole na jiro di good atum na etu ana mo me ba so ya onso kom na me di tu na nim se na ekọ na so betini adane se de no sika no se wan na aboni dua but ehwe mo a me bucha na wo se wonim onu obi a enye rat bi a se ya bonu dua oni na ya ti se nso akọ obi kun eno kore no ni galamsi boy bi na wo you obi kun na eze gan so be ma na wo yere tene yire na bebo oni dua minim Vivian nipa na na no ho ne yire bebo odua 7 years ni obebo odua wa momjia no yede ani 7 years ni ana mene ni din komo satana menyam ana se na be mana wudi na chino onu wonjia ana mte se mete me wa kwa akotumeri tinya me ya do na mi firima be mana mi se enye mi kuno ana sister ni see you mene sister din komo 7 years up to now. Intimating is your crop. Now, when you are conformed to share on one cassette, will be a boodia. Or say, Gia. So, no be so I just can watch you. Obey or you'll be an near dinner. Pentocasem. Pentoquad, but before on so. No cribble, no cocoa hand. To I don't know, Daddy. Yadian by. Play Matessa, Obele Hache, Ekaja Chuchuta, Ulopanaku, Obele Hache, Obele Hache. Come on. I was saying, who ya be brain na infidie de Tadebia na Tiakutum. Inti 3 Spanish 3 power combined say or the Spanish jingle capsules are bedroom so the junior wa do nyina umfie no kwani mu kura obeya baba wa beya brantie oda obeda na mojan be die fusani or the Spanish garlic mixture pure garlic extract in 16 health and what the akabumu the boadwuma enu tie bo sisi ni pedua no wa halitosis pressure brayomu hawudale na ho keka no 0266 114-111. Power specialist about hospital. Doctor. Akosedue ya no. Say abakasa wo. What's in the pampa? Say hepatitis, fatty liver, kasemu fibroids ni kidney. Say the yade na kodru bia. Mami be boa. Na kompo die, kompo. Bo minimum. And crying it akwa. What's in say edwie no. 0244544422. TIME time to malaria and no dear malaria be jane join this kopebi no now many CCU time HH and no dear twins awasi ko de say brobade ba wo na ho bon twins wo nyina ase waham no waham 0244
417-669. Joycam Roofing Company. Koboda sunzo na totono. Roofing. Sabri ya ye wo mu. June July. Standard sheets. We hear Joycam. Ko hwe wo mu no mu wa. Obema o free estate. Enya sem ketwa. 20-year warranty. Efe. Enya no baby ya. Enwi na achene. Ensa so popo. Techiman. Joycam na. Boga. Kumasi ene sokoba mpa mi police station there. 0540 125-816. Boris B. And Papa Fee. Proudly come up coffee biare. Yeah, do ya wachem ye pa. BBC. Quiet so cremonia party halal. Fanon be na fra be 0544444453. Eja enti they say no mu susu se adan up to now fanin mo manen ko proper check up hospital. Na mo den na mabosom ho no ko bosom we ho no ko we. Eh, ze obeka kire me say baby wo kire ade no. Omo bra ba ko ofiri obeka kire me say nka memra na wo no maintenance na nka na alien baby wo nka omo muwa na yenyi nka mom. Am frame be say na musku mo omo ka. Enti wo me say memra na etisai. Me ba ka kire me say me nko. O ka kire me say me nko. Adenti. Mbide mi no ade kro. Papa transi eja transi why? Transi na de drone. Emi say bibi wo ho assistant e so tumi ka na ne ho to no cause ono an enimu ne hawo apa pemla na so mo made a emfa nko hospital na wo so made a na ene ese wo so tiri nsan ada nya no kure na wo so mo ma no bede no aba vi okay eja enko bedasi yenchi ahwefo na nyame ase nenso da foforo nyame dia dom yen obesori ade be chi nyame be wadom woni beti ne mu ahoden ade be sori fi kete so no ho asem ne yeka yempese yade be ka oni pedua so amna je wato dem yade bi wo ho a oba asetenanti ahyase no wanhwe ni ye na se che woni pedua mu a wo hyase se wo pe ho pumasi be ana so pe so tu ase a obre enunti da me ka se yade no ebe hyase eba ebobo nkai woni peduam obete se ya obi woni peduam ana be hunu niema bi a ebedadi sonko woni peduam kyese yade eba eno na me ka che se eba sa emfa wutimu no maduru bia se wa ankasa no ofo se yade we na eba nti wa odu timu akoto adu bi no nom ebema yade no aye kese de se o hye ne nso no se yade bia ewo adu e wo so de ka no enye se o te se o yem ye ya ana se akoma ba opepere wani su tabiu wo nante kakra bi no abre enunti unya adu bia na wanom ana se wo fa penkila bia na wanom me se o hye ne nso se edropro so woni pedua mu a esa dane yade edane wo haw ede ba woni pedua no enunti faith hubi particle na ki dwumadi a yedi no ye hwese yade no oba ye ho a ye di mfidie bo wura ni pedua no mu ehwehwe bebie yade no wo ye hwe yare kro na ye hwe ni ntie yade ne ba yade ne ba ye wie ye tuase ama nti se ye fa homeopathy so saw yade a ekwa a emebiem wo pese yade ye kwankra na wa ankasa na ma yade ne che na dane kwankro fise yade bia o chance ye wo bebia no uhu ne ntam na oko a ekwa a emebiem misrew manuma duro wi mato aduro wi anom miami di ntima no maduro Ghana nko a na obi ka kire o maame o papa onua na damfo ana ne yire ni kunu o ka kire ne se me yare a na ordinansa atonafo ho awese no ho ahia wafi na ni ase ahwe eno ono abawura bebia koto aduru de abre no eno ye yemfunso pi nti obi ho bebe ho no na onu mura ma enuo na sa dane ohaw ewo nipaduam nti e ba sa ye wo afidi ade twefin afi nipadua mu na ya twefin na afi nipadua mu ni ya make sure say adu ade ma ono so no e nipadua no so eni na dru efisi ho ye ni aduro si wo sa oba ya tamama wo ye nu no de ye ne say ye hwe nipadua no wi a ye cheki umuja ni nsuo no ho de ni amawodu a eni umuja no befa nti waduru ade be ma no obi antumi mfa bi ye cheki wo nipadua no ho ne ye prepare waduru no na aduru ni nipadua no afa nti waduru ne de ma wo nipadua no so ni na dru ene de ma wo edu fa duru no a yade ande otu bia no e wo se okonso a o mabie mi na ba ni tudwa mi se ofa fresisi a mi kasei oba enka wo yade yadwuma ne se be hwe yade no ni ama no yade no ho duru yade no ho duru e be ma so de tibia wo se yade no okonso a eni kwan se obabiem number no ye 0244 58 38 59 0244 58 38
3859. Tigo line here 0275 96 94 14 0275 96 94 14. You can't fail to report technique. I'm say evident ye kasa ye dia kukuduo. If we say obi ho baby ho na ni da so ni ho obi ho beba kra no na ono wa chinchina ma bi ba ye ho ba he o se me yade ne be man hwa anko ntem bejapade nyina maton ama ne me ba mo hakore sike kita me nyini se betimi amedru but injiran ka nyame say prophetess Dr. Elizabeth Faith o se nyame adwuma na oye enu nti obi ba e wo se ne obeboa e mo wode beboa ma nipa nya ahotode e wo se oye me sew ma ho ya ha ne bra ni ja se wa ofa dru bia na wanom otu kwan ebe 3 weeks ni waba oba ye no okọ China emfidie ni nu a wasan de abanya asem ketwa ye ho no unya ba na abedru ho a uja de ndie ti bia wo se wokro da me ka se bema wote awade ase na beya ni munyam a ye sika ene obema se mu bedin asa sa ne ma mienu we wo bia na woni sika na bema mu nyeden a he won so abrabo na yeden wa awade na se wo ye mobo fi se e wo so otimi sika na bema mu so timi yeden obi wo ho ba bia ho no na ne bema no mu nyeden onim se diabetes e na ma ne mema yo 7 kofom fi se diabetes wunya obema no ma ne yemre enso on de oda se onu mema adru obenya adru bi obenya bia na wanom ha nipa pi enti wanom adru na ma ise bema no kwentimi mu nti entimi edan mu biem me se obra ni enhwe diabetes ni free officer diabetes oba otimi se wani o ma bema no otimi di stroke ba etimi se wo kidney diabetes ba akopɛ nti ese o chane nso ese eba e de o haw na ebre ni pedua no yade bi o ha oba won tani pedua no mu sa akwa oba obeha ni pedua no nti tumu na montem me se what is o yem ye oya memfa otimu ntutu anu bra me nhwe se typhoid na se eye ulcer bia ye nhwe ulcer no kwa bia na peptic ulcer e bia yade bia wo ba bia o develop your hand kudu a also onya hu odru de ma no ulcer na ba se peptic ulcer na se de no ansa wo numadu obi o ha wonya nam yade se gono syphilis candidiasis chlamydia no ane so ono de onum nam yade adru but ye hono ba hwehwe hu se enam yade na fi gono syphilis enti ye mo wodru a ebetu syphilis na se but ebia na adru a onum na yegono ebi okwa na o ha no infection no ebia na virus ana se fungi eno anso ono de onum virus adru bi so na fungi na de ba ntimi sew wo ha no ahwehwe na no adru abenum adru na ma bedru ba bi no afi onum adru na ye adwuma bi obi tie ne ya eno anso o ye osime konum painkiller esa o che ne so obra ti yade etimi ba enti obi ebre no nti amantia ne ya no onum adru ano nso ehia adru e wo so da home obi ho ani ti na eye ne ya no ebi onya constipation ni yematim ontimi nyane nan enso onum adru ena esa o che ne so nse yade eba na onum nuo saa na nipadua no adru no nipadua ne bredru no a emauti ya enti onum adru dudu na bro so a etimi mauti yade enti obi anum adru abro so a ne tie ne ya no o saa ne adru kan wo se enti ne beko enti ho no na wo ba ye hwehwemu obu wa ne moja na ewo nipaduam no red blood cell no se wo hwe na se red blood cell na e contain 70% ewo nipadua kwa no ye adwuma ma nipadua nya ahoden no eno nko e contain 70% eno nso ene contain eye hemoglobin ye no na e prepare carbon dioxide every nipadua mu na a prepare oxygen amani nipadua na nya ahoden but obi ho a the red blood cell no kra na ahoden ni swa ena omuja nso say tick bebe ba it me the stroke bro ti we nyina ye nea oba ye hwehwe ne yi o haw ni free ho fi se wa nya hwehwemu trodo kwagin pa yade no obeka wo so ache enu nti na obi ba ho a enche na ne ho ato no obi wonam yade oba o se white ne nso nka ye nim se nke enije but enne abeye nim gwase amama no binum wo enam yade na oba wo nyim na de wo a ebe ha akora no timi se na ni bra ne ye hwe nyim fi o ma wo awo ho yade ama me so ma wo ya me nua ba bra emema no amo sori amo se man na ewo obema na brem emu oden utimi de ye adwuma but hwe hu se enu nche so betimi awoba me so bra wo yo ba utimi se enkan ba ho wanum enkan ho me so bra ne emu odru me so utie me na wani ya oya wani na ya ohene o taposa ayekọ wo de adru guso hwe hu se wani ni wan hwe be frafi se unim wani no hawa abaso se glaucoma na se cataract unim e na de adru guso me so bra ne emu odru ebebuo ni padua no me so be ye hwehwemu ni bi ye free medical screening be da fidie nso ye mu wure ni pedua no enhwe hawo wo ni pedua no ye hwe wie ni hunu ya de na pese ye mu oduru ebe mu oduru enye nhye wo pese oku achi san ba ye be ma no so ye be mu akwaba me so de ye so chane nso no say be ma odwu nso no bon wa odwu nso akwa ntimi nyina ho enti me so no so chane nso ya de na aba odwu nso a wo chimbre be ma wo so odwu nso a wo yi be ma e baboko me so bra ne mu oduru ade ya na ye me ha pa ha adwene say
bema utimu sampa oyiri gina we oba o sipista hips bibia obi oba no fe utimu sampa ena Ghana so fo obi enu ade won ye fe because obi a challenge enso utimu se bema ni bema yo so na so for na do be practice ni se minister of food e wa yeah so for when na do man is here eti se omunya sa ma no a obi pichi no otimi ne da otimi pichi kama but hu se so for work to say bema kwentimi sorry abre nti ogina ho akoteshi bi obeyi bi enu efa kwem ye odi otimiti Genesis otimika si Yesu kra ho no ye hu bebribi ni bi so fa number no ne fe beji edru meme edru no nyese ogina ba bia utimi ebo 6 a ho na hu meme no meme edru obi ho ogina no toki Yesu bi nche no de edru na gura num se nchewe no obubum bema bi timi tuka free kumasi ya konkan ne get ho imagine so the Land Cruiser ne ko to petrol be 2005 no wako no watu ho abo 2 minutes na ho aba waboka susu brabeji edru na oba onyampa so nti na onam kran kwa mu overtake ahodo ekoso nyina no enye omufum so okoye ne ho abantemi so fa number no fe na bra beje dru ebebo ni pedua na siesi ni pedua number no ye 0244 Tigo line ye 0275 9694 ye okuma se ahema okobi 8 Makra Santa Maria Teku Junction Takwade Anaji Police Station in Chomisro Koforidia for Monko Pale Junction Landryman just Misro Uba enkan yade ye nia ibehu yade no na yama hodo medasi pi nyame enso da se power head ye moma ne mehwema ne eja mpa cho be transina ye nhwe na asemu bredi titi dodo papa nje se no yade no mse e woni he ankasa media me nim da biale no wo me busa na se hospital no wo nkwa wo mka se you know say oko hospital yes nye doctor yade na say anya doctor yade so na ka sa achiro Vivian hospital be na akọ ka sa achiro sintress nya no kore doctor bi eno be ka chiro se enye hospital yade oboa ka no kore Vivian bibi wo ho a opese ese ehu ana me ni bibi a eno ansa yale na na aba yare na aba yo o me na me de okasa na ma comment mi se champo tew na ye pa me hwe maye na ye nsode so mama me da se so mama won say so wo yare na wan kasa no want to me anchira ade potia ye hawa ne wo boa wo no ya na edim so akọ lawyer papa basiriwa we ya babo so enyo oba wo ba bi na ti takrade wo say ye mfere ni pamre no na papa we ya babo so edinachi a ese ko de ne na mu adi ade kire no etie ne se ne ade ne start ye ede benti wo si suku wo no mo mane papa enko abraya ye frese papa panimu wo ontimi ntwantro abrane mu a wo se wo nko nene papa ede ba de ne se wo ye eno ti ne me se ne se odifo wa ha se die yankasa pi yankopo adum wa shira Sompa Nkomo enti ne odifo be kan em se ne na soft mami ede be yadwuma no ante parliamental pachu bibi my lady me da say ya na prepare ta ka se bi se wa ya resa wa wo fi se bibi ni na ekoso wo ni peduam ana wo yare a se wo ho beto na wo wa wo se makọ hospital doctor kan kire me se nya hospital ya de eno de nya de doctor bi a be kan sa asem bi a che bi a obeya lab bi no ne niema bi but said ye ne papa kan no say bibi wo ho no mu a ye nua ba yi mpeso obeka kire ebusua no na emu my lady wada roma D4 power head ye nya bibi ama no wada roma me da pa D4 pa nwiansa na ba kan de ayo pa me siusi o management so e di agire osora basa e da santima se da Ghana ya kotokurudu bi si asema meka ne se abayo no onka no kore sister bibi wo ho de asi pa sa onka no kore one oye indiscipline on faboge enye swan odisi obebu ni nature na odete no oye very very quick temper and yes any papa senia otie no woni ne tena na setena edin baby bia odine beko bia no onsene ho eti bibi ho eso eti dia akoso no yare na eye no bo physical and spiritual ni mu oto ni mu nyina yekro ni peduanum yare ayemodin bi HIV
I'm safe for the dear Muslim video or my chino madino. And I where see the Abaji. That I'm say, hey, or the course with the here. And the idea. And they say, yeah, tackle physical and spiritual. Tackle both spiritual and physical. You must say, I say, be any free no, or from Omofanchano. Name Mumu, your mother drew a Yaresa, any day. Ya my musun tem, we trash ye. Ever say, or two in a mujif etuno, the munina a pro. No be any more pro be na pounds will be contragi. Or say best also. Send ye ya, send no dear bread, yes, pie bama, and then I may no more, no, I didn't cry. Ako Abraham kukum and then request about Adriano enye na so don se be fan ko ye so so for pa be ye na enye e ya mon kan krenche ni pa broni obeka kire bia broni obeka kire ba bia adu no prepare wa bona na wo fa amane na ye srema no na ne kra na nya ye nsa be ne nam ho ne nyame behwe na nyame behwe maami ba ye wo bia wo ye honhom ani a ne wo bon samehwa 100% ni wo adan wa na me so wo di na chi 100% ni wo bon samehwa wo di na chi ba bia wo duro no eye sre ne ye sre se nyame be hu ni mobo because any many bi wo ho a I mean it is say dia ne ye sra ma no ye be sre se osoro enti na nka nyame consider no na owu no ye yin finish so asemi Zachar na ni Zachar so the 15 kan ti bia no amani take kan but Vivian se bibi wo ho aka bibi ani ho so for se bibi wo ho esesa wo kan okre also we are quick tempered we are indisciplined baby abetre bia wonsen papa wo bayi na brabom no sa ne ma no wom sa pepepe momo nyum we man why twan otukura meba ne wobetwe no makoma meba ne dan nisi won krawo abrafi betransie na abrafi won so ne yeso se yenyo de obetoto ayampia awura wodu fa techma star ne makoma siu sure obi ate brofo no office tumi fa wodu ay compressor ne me yeso koda ohene ni aso so pense se de boss car no da bia se car ni obedro 40 yeti o na de asam na boro yeso medase ma vegetifo na menetifo ase se omuguso ana omo ehwe kasafunyi na kopon nsiramo lamina na onyamo kone ni kwani mo pa wo hoi ana asra no ba be sra ma no ha ure me yenwa abrafi wi na pa me hwe mai abusia Joy Camrofi Company Limited na sabri ye di nhyiemu e wa hai na me kai wo say your numbers no say kasa na ekoso na wonti bibia se a egu screen ase no wutie ye nso a 055 100 9000 and I say 0540 125 816 0540 125 816 wonti bibia se amedofo obetime afre na wabisa na de owo phone no so no ebepeke ko no kama pa na watime ene wo edi nkomo Joy Camedofo juma titiro ayeye pa ene se ye twa nchensen e de bodan so ye company yankasa ye wo ye factories e wo Ghana ha enye se ye baju sika yakwa kotwa no wo bi company na wo de abroad e bi enye agent ye company yankasa ye wo ye factory e wo ha se na ye ntuma no se ne sitie ni se wo se wudan na edru ba bia e wo se ye boso e ma wa obefra yen na ye numbers no ene go screen said de mekan ye no wo fra yan ba bia wo bia no branches no e wo Ghana fa na ba bia de ben wo no ne de ho number ama wa na say ya ma obi free ho aba be hwe dan na ma ye be fa wo estimate ni wi a ye kan bibi say invoice no e ye dan ne ho kai susu say ubetua ye betimi aye dan ne nyina ede ama enonom enti ye the invoice ne ma wa utimi ba emiedi ano yetimi di ano wo phone so enam say company ti no ye wo ye na account ho no ma betimi di scan atum ye momo merchant so ho no ma ne so no obetimi di sika na atum obi ho kra on ba office da na so no nkomodi di ma yetimi e complete na adwuma ede man ne nyina agina no krodi a Joy Cam ye ne ye customers ye wo e wo ye ntemunti no ofra ye na yetimi be ye wo adwuma ede emam say ye hwe invoice ni mo awia enu achi no ubetua usika wi ani akwa akoboso ede amount obi wo ho no ma wo se me ho nso metua ne kakra soan beboso amount ye wo ho ana se ugusu a wutua ne ye hwe wa ho keka na
na sa wapem e wo fa baabi a wutimi ba me ye nhyehyeye na ya boso ama ne ya ma omre na watimi e de etua obibe bisa se nchense na hodo sei ene wo ho ye wo long span wo long span so guma hodo bebre ye wo MSL SL IDT na yesanso e wo standard sheet ye wo euro tiles e wo yakache a wo betimi ene ye edinsa wo so ni nyina no ofreye na wo nsa betimi aka bi na tete nchense na ye kan salo zinc ne medofo ye wo bi wo ho e ye company na ankasa de ya to ne din say JCL ene gu nchense ne so guma hodo miensa ye wo grade 1 grade 2 grade 3 ni nyina ebo no e factory price e na ofreye aye de be ma o pese wutu bi cotton so aye nyere so e ma said ye nipa no buy a factory ho no ye de be ma na aton sa pepepe ne ye de be ma na de ne ye bete so kakra se na be ya betimi aton ne ye de no aye pe esan se Ghana ha ye nyina ye nim de ekọ eniti ye bete so ama na so atimetu bi akwa akoton ye san so e wo accessories se ka accessories a de eboa e madan no ewiemu die ye kan se emuaso anasa agensuo ana de ye fa facial board ni nyina na ye twa bi ye woni machi bo hono ma ye di twa ye mo ho anchense ne ye de ahye ho da bi eno etwam yankasa ya wo machine ye di twa eye bibia etempo se bia wa ho den no enso long span no na eso white sheet ne so anasa lozink ne so a wutimi etosa niam ne bi e de kowie ya ne yeta hu so mo ma bobo white no bi wo holo ma or the orange na design ebi the black ebi the red ni nyina ya accessories na meka ho asem no obase wo pe bi atonwa ye beton bi ama kumase ha obehu yen e wo sokobai ampa me obeko na ya accessories ni nyina bi wo ye sheet no colors ni nyina bi wo ho no mo a obetimi anya bi ato na hye ne so ma me say joy kem ye colors ni nyina price ye pe obi wo ho no ma otimi bisa ye tanya course pa me pa che wo color we ya me pay ene bia me pe black na ne red ne price ye pe kan na me pe red color bia ne price no ye pe de hia ne say ni profile no ensisan ye say bia say MSL na say ye SL na wo pa ni nyina price no ye pe MSL no price different and na SL no price different na momo no color ne de ni nyina ye pe na ye material no medofo ebeba ni yakoti dada pre-coated ebe free Japan abano ni yakoti dada nti ye boye mwane say Japanese aloe zinc AZ150 yakoti dada anya afi na beba ni eba be kala wana se eba be painti wu chense ede amount ebe free Japan beba no ni yakoti ni dada nti ni ye numbers no obetime afreye na ye de wa ma branch e ben wo na watime ene omadi nsa wo so 055 100 9000 and I say 0540 125 816 Semanusi abetimi afreme no obisa sembia so apese obisa me number no 055 100 7000 055 100 7000 obetimi afreye na yetimi edi nkomom na ye branches no so ukosunyane aye wo ho techiman ye wakasoa ye wachimota bolga tamalewa ena kintampo nkwanza wenchi atebubu ena kumase de no mesi ubehu ye kira kwan wo sokoban ampa mbe na chese wudu ba bia ye tweye enua ho adwuma na ubisa ya panyino akoda o odo be kwa na ye numbers na egu screen no ofreye na ye be maw ho number na so etimi ene omo edinsa wo so enti obapa aha what time on so in ada wudi America ka 4 minutes wable o fatu yam fanto ma every 4 minutes you do me for ka me fama de nyina menim se brani ti na ka mi jem ka me do for me da se eti se ne ye kan joy kem ye chance na ye ton e wodwaso no mesero se oba bomadia se obi entu futuro ngu wani obi wo hono ma wo se agise medi wanim ansa na joy ke mama wo chance papa me pa cho ye dwuma wi a ye di ye din ene ye numbers egu ho enu na di adanse ye se enyoma ye di ama no ye niema ebeboa wo eni tini mo bia entu futuro ngu wani nka se joy kem de okodu ho no ma na wa ma chance foforo enji wo bia endisa na ye chance no so no dem a emu ye nwunu emu ye nwunu pa insuo to a udemu a utimu se you ho ato ni problem no leakages ena asemba koso a eho ne se bia wabo wo dan so company bi na bebo ma wo ana se mpo no pese wo dan no tete chance ne bi pese wutu
na yɛbɛbɔ ɛma wa Mr. Joy Kemoba yɛbɛyɛ ama ye bia kan say roof fa ho ene say the dining bia sitie say bia ye tusu a ena ye be kire say bia nuane bi aye say ana say ye say ne ye bi ahyehyem ana say mpono pese ye tusu say ntu nuana ne nyina ye e wo Joy Kem yesa so eye trusses say me ka trusses a na de edi gu dan so warehouses ene sorry o mo pese o mo de na de gu dan so no so bo mo de do Joy Kem a ye bi e wo ho no ma ye wo factory a ye ankasa ye modi na de no eno da ya na ehia me no bi wo ho no mo susu sa wo gi a wo kwa kwaye no baabi edi konko achi konko ye de ba bitwa Joy Kem de ye wo ye factory wo ho no ma ye twa sa na de no ye modi dodowa e na sa factory no e wa sisi a me no wo ka sei dodowa so mo bo adwuma gidigidi party sa wo petrasis ni bia emfa ho ne baabi a wo hye bomodi an ne ye edi sa wo so na yintime emmoa wo papa sa so e na ye woodwork ye woodwork si wudane du baabi a wo sa wodi nu aguso a eno so no yetime eye hu ye anasa wo foye na ye no be ye na se be estimate amount ni a kire wo nua na ahodo a egumu na ye company carpenter amount na wonne wo nyina no mako baabi etu nua no se ne be yo benya papa ma wonne nkwese company ni din na ye kina so e de ayi wo twuma kama pa e de ama ye numbers ni biom 055 100 9000 and I made the abitimi afremesi so 055 100 7000. Abrafi edasi bismillah so buy o kwa nyame fa nkodu asomdwe amen na yenso ye bebe fi na ya ba why the roof no say 20-year warranty meboa na yesi bi wom Joy Kem ball dance ma wana ni de akira mfinhia aduonu wu kura de obedi ade no still a mbehwese edan ne beka wo me de adi for me susu se ma me yemfa ne ko hospital ne kwasem ma lady yemfa ne ko hospital na e de se ye mom pa ye ntachi ne kwasem ma lady pa na adwene ho sen yemfa ne ko hospital ah yo sene ayare ne tienti no entina on pese ye ne be ko hospital na do no anka sene yale no woni na ka no pese obeka so on say ye ko hospital pe e be pie se yale bi enkomo ni bia o ba yale bebre wo ho an etimi onipa ntimi yesensu bia na nye bia ana wo de wahu etiam fan ko hospital eja sa na be yo agira mo de ne ko hospital Vivian obeko afedi obeko hospital no obeko Impatron you 0554931931 0548931931 yenu ina hospital afi vampire bontanich eno na beboa na ye drone de ko yihye dum ni adan na obi kun ne aboni dua yema ne bebre okra sente sa ye de ahye ne ma di for okra se nye duabo asemu 0554931931 na yenhwe so enhwe de di kan ne de toso mienu nyina lamina mafrɛ ma me ne ba no manya no to se de oba me fa na de enko case no so dodo course ni ntimi ma two hello good afternoon. Afternoon pacha odi yenti o Never do what I'm saying. First case, no, me sure say a bipolar because started I'm going to be bipolar. You sure like no first I started successful. Your friend bano na enti obefanako. Okay. Why? And what customer I am with the just will go on about the same like now what it is. Oh. Hello. Okay. You. Monty mun fan ko hospital. Ya de ente se na mote ho. Wasan kura bag. Mun so ni mu e. Yes. Hello. Hello, din baby. Yeah, ajo. Yenti o. Hello. Hello, yenti o. Hello. Ma me kasa. Yo, Pastor, good afternoon. Hey, Pastor, my mother, that's it. Really.
and the case na say I am a man the banana fan. Yeah, that's it. Hello. Hello. Are you good afternoon? Afternoon. Upon where? Radiado. The first case, you know. I mean, Lumukasa, and the morning Kasa, my wife, you Shamopa, and Shamo. Oh, no, the Arjuna not touch you. Arjuna, the friend Banon, I'm Quamu, Bobefana Quasalam. Arjuna touch it. That's what I Alisabian and Rawa Johnny Fita Cradia Druhan. Hello? Be am I? Pa, for you, quite no number. Be no be here. Me wo Accra, La Paz, maybe a 4 Fishbone area, a 4 6 to 6. I want me wo. My number is 0245 39 18 93. Yeah. Before, but don't tell him. You from 5 pounds. But they are some with the no, the Cobana Casacraca. Esa yenyanam galamsey for a dear. Who did do many more? And you remember Progu Nipedi anymore. 1,000 years. No wins, no yahoto. And no na aquacobinisano. And to where the end you want the crow. On 2 1 more hospital. Your money no send on the manna. Not my little way try. Was what some more. I will trying. Wake up, just or your beer. Your money so. And you can ask him. Oh, my lady said, my lady, what your hospital are here? You're born upon your money in room. And one of the dinner for him. The hospital, no emblem. Open your medicine will be cool, your bone dress and more baby. Hello, Mamma, would be into you. Hello, a giant here would be Philip Charles with the figures. Just into you. No, now, Paddy, number. Why? What's the oh, say, at your 2 more. Until the old kind, and I know so a panamba now. Mofa panamba into Sumano. Why? Mofa panamba into so. Hello? Yes, Mammy. Yeah, Joe. Let us have good afternoon. Afternoon. Where you are down, Unia, me, I may have a crana, a young company. Make a chair one out one or down. Oh, baby, I'm a teaser, Sabri. For production line of Frey, any, or Dauloma. Let us say, who had TV and out here radio? Let TV. Numbers be a good son of Pecky B.Y. Let us if you are not Pecky, I may play with you. And I have not yet. For wait, dear, that's what says, I don't know production line. Let us 78 Nana. Annie. Medase. Yo. Medase Mefro. Yo. Na sweating me afre. Ebusuafo hwe abrabo yiu. Mana abano ade wo. Hello. Yeah, medi. Hello. Ene mane na. Bacha. Yenti o. Me na me yam se me. So radio mom number ma. Why number? Why pa number? The producer. What's the producer no me de be ma why? Production line here 05. Hey, Jafena go fa pe. Ya pon 05 41 12 66 26. That's it. Hello? To fra me pa to mo fa pa number no Emma no na wo mfre na emwa abusu ebre na ebe
ochina eye Sompa Nkomo Reggae Wednesday be break Addis Ababa na mamu said ye kind no abrante be for Lion Rock also person be sponsor Wednesday program no kwan be na obefa so pa cho fremi ama home kwasem 0242 955 893 Lion Rock also person Sompa Nkomo Reggae Wednesday obe sponsor ye enuti na me de ma oya akofa number na frame na me pekina enye sa nkomo no a me pa che o menka se ohini ni eye rude minti me no nkomo bia me pa che opi 0242955893 na enko yenim cause bi o ha na jowan o frame peke ya ofimage me mame amrini papa bi original 5 pound ye bre na so maso mo ko tini ntia the nation Dr. Mensa mame no se bibi sikwa na ne bibi hana because if you dance be free together it has been you na inshanka se efideket you so kukuda we so for government ni sia no kwan ahu de metre na obi papa na ye nya da ba be ka dem pa da pesi ni se bibi abe fine so da sit na ku ponchira na ju ya bakra so ya crowd bi sha for ha na ye de Sompa Nkomo be si Ebola agudie mfo no be trance